Sebelum nonton video Kepit, jangan lupa tekan tombol subscribe dan Wah, enak banget. Aduh, seret nih. Bagi minum dong. Tambah lagi, tambah lagi. Wah, enak banget. Aduh, seret nih. Bagi minum dong. Tambah lagi, tambah lagi. Мама учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Wah, enak banget. Aduh, seret nih. Bagi minum dong.